Katkum kajing penmi public notice ke Sarkar Jela lingba ka Office Rekam Secretary State Transport Authority kabla ptha katkum ke kendon sispa khatsan bracket nyo jongka Central Motor Vehicle Rule khat kendai prop kendai barok kikali kidai bandon ya Pollution Under Control Certificate PUCC kababiang kabla air di Jakarta ya kajing jabo bal ai bo dak Sarkar halor kanai kamat kaseng henyo trap Integrated Territorial Organization Hito hapo kajing elam usamla balajit jerwas ketrika Hito Shillong City kalalik banbu da kajing tho ha ka office trikam Sanjay Goyal IAS Commissioner bat sekretari katna transport u balajit jerwa hapai jingkeren siginang tho khobor lapan pau baik ni ki PUCC man ubnai kidai ban pentamai baik na ki DTO lada ki klam pentamai na ki DTO barok ki tax payment ki receipt ki registration ki sange markane kalabu jinge bahai ki try bat ki nongnya kali ula ong susu ba kasang New Trap Integrated Territorial Organization ka kwa baya kane ka benta kidai ban le no da ka digital system napo ki pollution testing center bakin update by direct napo ka system jongki namar ha kane ka kam ka juru palat ka jingya bamsa ngi kum ka Shillong City itu New Trap Integrated Territorial Organization mentas ni wan kendu i Shreyas Goyal Sanjay Goyal Sanjay Goyal IAS badai Commissioner and Secretary of Transport te ngiwan kendu na hakalor kani ka public notice bagi issue haka arterik umi araja apusan ka public notice number STA 128/28/2 ba under the motor vehicle rule deba kini ki PUC berokat jiki kali kini ban manually update napo man ki DTO te lada kimle ikan ka updation manually napo ki DTO ki badan te berokat ki tax payment na ki receipt na ki registration printing berokat kin hal na kin sange te kani kabu kajing hadian bangila syong bagi try kali bagi banyak kali badan kali but private but commercial te ngila keren mahai kani bangila nila tuat jingmut pha naki te hadian bangila tuat jingmut bangi ngi ba kani ka ailat ha ya ka corruption ka ailat ha ka corruption ka wei ka bani ka ailat ha ka corruption amar lengba kani ki hablik manually te sen bagi manually mot kindan bai kita ki agent ki bansim kabu kini ki try kali na ki nongnya kali te kadi kawai kadi kata kabaar pat kalong ba balik ke Sarkar kadon kamhi bandale manually ya kani ngindapit kum hapo kiwai ki state kum ha Assam ne West Bengal ne hanu ru kani borok kalalong digital bai direct napo pollution testing station kila update bai nang tu bakal apoi bai hatu apo ka MV Vahan ha timdan kam re banlek hapo DTO banlek register biang banlek pen takikat kisla bangi ngila adap one test ka pollution ni kimdan kam re kata kamlong lengthy process kalau along ke short process but kalong hassle free process ru ya ki try kali ru ki badan kali ru yang ba Sanjay Goyal ru udang dan on tour tinggi kami ban kendu tinggi 8 yang nakawai kapua dari ladon Mr. Sanjay Goyal ladon ti ngi saywan kendu biang kenang ba kini yo ban update bahai kani ka sistem ka best plat mo ngim dei ra ba ni ong ba kam dei ra ka biang henrei ka sistem kam biang kalong ba kadon ka jing pentut kalong ka jing pen jrong ka proses ba fin register manually lamar ba mentang ilai babun borok kalalong digital de wat nadu ki fine ni ru kalalong digital te balai mentatang na menta ini tang na menta pollution certificate bangi hab ban le hadu ban update na po DTO